Hey guys, comment nous y nous en forme? Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur channel là. Jodi a moi parler nous de Cardi B qui fait actualité dans moment là. Gen une nouvelle vidéo qui fait actualité dans dernier 24 heures ça là. Côté que Cardi B mandé dans un tweet li te fait pour tout dominicain haïtien entendre yo pour yo gen la paix. Pour moun qui peut-être pas connaît qui est qui Cardi B c'est un jeune rappeur qui fait New York le 11 octobre 1992. Actuellement là, il a 27 ans d'âge. Papa c'est un dominicain et puis maman c'est un trinidadienne. C'est une demoiselle à l'époque qui pas de soin et qui travaille dit pour le river côté le river journée jodi là. J'en t'a dit nous gen une nouvelle vidéo qui a fait actualité dans dernier 24 heures temps ça yo côté que Cardi B te fait un tweet. Il te demandé pour tout haïtien avec dominicain gagner la paix, pour tout haïtien pour yo pas nan guerre avec dominicain yo, pour dominicain yo traiter haïtien autant que monde. Mais gen quelques dominicains qui répondent en bas tweet Cardi B te fait yo dit que yo pas d'accord pour yo même ensemble avec haïtien yo pour yo faire un seul. Cardi B qui ouais Jean dominicain yo mal interprété ça te dit Jean dominicain a fait des mauvaises réactions en bas post qu'il te fait. Il décide de réagir, il décide de répondre pendant qu'il était décidé de faire un live. Moi pral poster vidéo pour nous, mais il y a quelques monde qui doit peut-être pas comprendre ça le pral dire parce que c'est en espagnol li parle. Eh bien nous porter version créole là pour. Esta foto porque es un símbolo de paz. Porque no es secreto que los haitianos y los dominicanos no se llevan muy bien. Y claro, yo me sé la historia, claro, yo me sé mi historia, pero eso es un símbolo de paz. Y por eso que la gente aquí se están marchando y están haciendo huelga. Por eso que los dominicanos y haitianos se ponieron así y están marchando. Porque déjame decirte algo, si ustedes se piensan que son muy presumidos, yo te voy a decir algo. Aquí en los Estados Unidos, porque no, yo no vivo en la República Dominicana, pero yo sí vivo aquí. Y déjame decirte algo, aquí un dominicano y un haitiano lo tratan lo mismo. Como una en este país. Y tú puedes ser un dominicano blanquito, porque yo tengo familias dominicanas que son blancas y como quieren en este país lo tratan mal. Tú vas a un Borfea y te hablan como tú eres una. Tú puedes ser ingeniero o médico en Santo Domingo. Desde que tú llegas de este país, tú puedes ser el mejor médico o el mejor ingeniero. Y porque tú hablas el inglés WhatsApp, no te dan un trabajo y tú tienes que trabajar en McDonald's, ser taxista, un Uber. Y ustedes están aquí like, ella está hablando de unión porque ella no sabe la historia, ella no sabe que los haitianos invadieron la República Dominicana con los franceses, por 40 años nos trataban mal. Yo entiendo eso, pero ya la cosa pasó. Ya Haití está en Haití, ya la República Dominicana es la República Dominicana. Es un país en mitad y siempre va a ser así. Pero hay que tener la paz. Hay que tratar a los haitianos bien como gente también. Porque tú sabes lo que ve todo. Dios lo ve todo. Y cuando el país se comienza a sentir muy presumido y opresar la otra gente, Dios ve eso y castiga el país entero. Te manda un huracán y te rompe todo. Eso es mi problema. No, yo no estoy diciendo que se convierta en un país. Yo estoy diciendo que hay que hacer la paz. Los haitianos y los dominicanos se llevan bien en este país porque ellos saben que a los dos, no importa si tú eres haitiano o dominicano, te trata como una. Aquí sí. Por eso que cuando un haitiano ve a un dominicano ve a un haitiano en este país, nosotros le decimos primo, porque somos primos. Pas oublier s'il vous plaît, abonnez avec channel là, like li, et puis ba moi avis pa nous. Bye bye tout le monde pour une autre nouvelle vidéo.